Guys, ras kabrit sa nam gade ya la sou tet mwen la, son ras kabrit ki bay an pil let nou ka konstate pou nou we ki gwoseman men yo. E ras kabrit sa yo gade lan pil Haiti, espesyalman nan sud peyi ya. E son ras kabrit yo bay 3 pitit, 2 pitit, epi tou yo bay an pil let. Ras kabrit sa, se o Meksik li soti. Alors, mba bien sonje nou an nou. Mba se non lot video, mba bge pou mbin avek. Ou menm kap viva Haiti, nan lot zon ki pa nan sud peyi ya. E di nou nan ki zon nou kon wel. Ekil nan video nan zon nou kon wel la. On ras kabrit ki ba an pil let tiye. En tout ka map tan nou nan komante a. Pa bliye map vina nou ras kabrit la pou nou. Nan prochain video. Merci.